vodu sam popio. Gospodo, dobro mi došli da proslavimo, da Bog da se vas da nalazili u zdravlju, ufatite samo taj dio tu što viri, taj rep, iščupajte rep i pojedite ga od toga praseta. Gospodine Gagu, pa ja ne znam ko je ovo slobodno ufatite to vam tu rukom, ufatite, vidite to gdje viri. To što liči. Ali se žednja, od ovoga sira se žednja. Popit ćemo vode. Slan je sir. Vode ne može faliti, jeste, to je sir, to je masni sir. Ali je slan. Slan je, pa solili smo ga. Slan je kao Joe. Dobro meni došli, moji dragi domaćini, vi ste večeras ovdje moji jubilarni gosti, ljudi koji malo smo se i nečekali, pravo da ti kažem. Pa nije do vas, ali srećom ovaj sir i bilo je... Ali nije do vas, eto to vas vadi. Čekali ste, ali do vas nije. Nije do nas, da je do nas mi smo mogli i sad već završavati, jel? Tako je. A ovako smo čekali. Ali je važno, dok ste čekali mogli ste i da porazgovarate vas dvojica. A mi smo i razgovarali usput, mi se stalno smo zajedno, nemamo što više da ispričamo nego što smo ispričali u životu. Vi ne žurite sad. Eventualno ste mogli da nas animirate sa nekim... čokoladama. Sa bilo ne sa čokoladom, sa nekom osobom koja bi nam eventualno pripremila nas za emisiju. Vi ste došli iz Kraljeva, krenuli ste jutros u 6:15. Tako je, u 6:15 smo krenuli vozom. I stigli ste prije 2 sata. Kraljeva na bar i stigli smo, evo, koliko rekao ste? Stigli ste prije 2 sata, ovdje ste sat i po, u studiju visite sat i po. I direktno smo došli sa stanice ovom. Ako želite da se nešto razgovara o vašem pitanju, postavite pitanja šta, kako smo došli. Ja vam se zahvaljujem što ste prestojali cijelo ovo vrijeme, vi ste stojali u vozu cijelo vrijeme, nije bilo sjedišta, pa ste sad dođe stojali 2 sata. Mi smo zatekli to jer... Kreći se voz i onda su sve pokrili najlonom. Džek, ovo kad smo sad... Sad kad smo išli jer se voz krećio i sve su pokrili najlon, nismo bili da sjedimo i ovaj reka jedino možete... Policajac onda što je rekao da ne stojimo... Konduktor je rekao, nemajte gdje momci, ovako sam vratio, to nam je prijalo kada je rekao momci. Iako niste momci. Iako nismo momci, rekao nemate gdje momci, ovim riječima bez da stojite. Čekajte, ovim riječima je on rekao. Ovim riječima je on rekao. Nego on je to ubacio u svoju rečenicu, ovim riječima. I ovim riječima. A što će mu to? Pa ne znam, to je višak, ali uglavnom ovim riječima to je rekao. Da vam kažem, to što je rekao da nismo momci, to je lagao. Odmah je lagao. Ne, on je rekao da jeste momci. To je tačno. Pa ne, on je rekao momci ovim riječima. Šta znači ovim riječima u toj rečenici? Zašto je on rekao ovim riječima? Pa rekao je ovim riječima, znači kad nešto kažeš ovim riječima, znači da su to te riječi. Da, znači on je rekao momci ovim riječima. Znači momci ovim riječima potvrdio je da sam ovim riječima da potvrđuje tu misao da smo mi momci, mladi. Ja sam bio u prvom prtljagu sa ovom mladom gospođom Zavišom od 70 godina. Šta da njoj kažem da nije mlada? Šta da joj kažem, a da je ne rastuži? Da. Nego ti, onda ste ovdje stajali 2 sata na nogama. Tačno, stajali ste i niko vas nije ponudio da sjednete. Pršu, pičku, materinu išao. Ajde, da ću ja... Pa hoćete li sad da sjednete, da donesemo stolicu? Pa evo smo sad konačno da... Evo sjedite, sad izvolite sjedite. Samo polako, samo poslije 72 sat, ali... Šta je bre, hoćeš da postavljaš pitanja ili da mi idemo? Sačekajte da sjednete, gospodine Zaviša. Savišaj. Čini mi se sad da skidem ove cipele, da bi mi se... Hoćete li da vam radim da skidamo dioptriju? Da mi se čara noge raspale. Ozbiljno? Pa sad da skinem oko stojanja. Vi, gospodine Savišaj, radite, vraćate uši. Kad se pomjere ljudima uši, vi ih vraćate nazad. Kako se vraćaju? Prvo i osnovno što sam ja do sad radio sam mačkama uši. Mačke su dolazile i rekli su vam da im se uši pomjere. Da im vratim uši na pravo, na onako kako treba, da im stoje iznad glave i da ne idu u kosu. To sam radio njima, onda su mačke to prenijele zečevima, a zečevi su prenijeli slonovima. Slon ima ogromno uho. I kako se radi sa slonovim uhom? A kako se radi sa slonovim uhom? 3 dana posle. Treba dosta da znaš oko toga kakve uši imaju životinje. To se radi s pištoljima za silikon, ste mi rekli. Da, pištoljima za silikon, uzme mu se jedno uho, prilijepi mu se glava, onda on tako 3-4 dana drži to uho na sebi
na sebi ga drži, znači prilijepljeno ga drži na sebi, a onda peti dan poludi od bolova. I tu stupate vi na scenu? Da, stupam ja na scenu i razbijam mu uho, znači sa ovim... Čokolinom? Ne sa čokolinom, nego uzmem onu pjenu od galeba. A ne pjenu od galeba, što će mi pjena od galeba kad radim sa slonovim uhom? Slonova pjena, to je slonova pjena. To je slonova pur pjena. I izvučem uho, samo mu izvučem uho i kasnije to se tako... Vi ste dobili najveću nagradu grada Cetinja, znači za prošlu godinu, nagradu Njegošev kamen, koja se dodjeljuje samo najvećim Cetinjanima. Da. Vi ste pobjegli iz Cetinja. Ja sam te godine pobjegao iz Cetinja jer sam odradio nepravilno uho. Nepravedno ste zapostavili čovjeka koji je kasnije ogluvio. Dačno. Dačo se zvao. Da li on sada čuje? Da li on sluša ovu emisiju? Čuje, ima drugo uho. Da li želite da ga pozdravite? Jer ja sam samo radio na jedno uho. I njega ste mu nagrdili. Kod čovjeka imaju dva uha i on čuje na drugo uho. Pa da li želite da ga pozdravite? Mogućnost greške je 50%. Vi kao njegov brat, vi pratite šta on radi. Ja pratim, Gdje on naučio da radi s ušima? Ja obično kad radim, pratim ga i... Kad on radi, mislim? Kad on, da, naravno radi. Ja sam oko instrumenata. On radi... Oko gitara? Da, on radi oko gitara i radi oko reglera. Oko reglera, da. Oko reglera. Da li ste vi vidjeli kad je on ovom baću povrijedio uho? Kako da nisam vidio, pa kažem ti, ja ga u stopu pratim i oko tih instrumenta kad mi zatraži kad radite teške, najteže operacije na slonovom uhu. Jer slonovo uho je, sami znate, teško 73 do 143 kila. Da, to je ogromno uho. Nije to uho koje ti možeš, motorkom se teško kida. Treba neko da ti drži uho dok ga radi. Nekoga mora držati. Znači, nekoga mora držati. A kako držite slona? Ja u određenom vremenu kod slona i ispjevam nešto na ovo drugo uho, a onda... Ga smirite? Ga smirim. Ima neke tajne... Imam dosta tajne. Kako se magarcu hipnotiše? Kako se hipnotiše uho? Da. Pa ispričaš mu nešto što nema veze s njim. On se tada iznervira jer zna da je magare, a ako mu ispričaš nešto vezano da je konj ili da je nešto drugo, onda on poludi. Ja nikad tako određeno životinje nisam govorio, nego mu tačno kažem onako kako. Kako je, ne lažete ga. A ovci se kaže da je ovci. Da li ptice imaju uši? Gdje su pticama uši? Naročito malim vrapcima koji zaista nemaju nikakvih problema sa nekakvim drugim životinjama. Da li imaju ptice uši? Da. Naravno. Gdje im se nalaze uši? Uši mi se nalaze dijagonalno od očiju. Znači, tačno sa lijeve i desne strane vi ćete primijetiti prorez nekakav i tačno ćete znati da je to sad ako ubijete jednu pticu i pogledate sa lijeve strane, znači izviše lijevog oka je lijevo uho. Rupa mala. Rupica mala, nije uho, jer mala je ptica. I onda malo uho treba da dolovi samo te pijukutrave tonove i glasove. Njoj dođe majka njena, kad ne daj Bože da se desi da je ptica nastradala, dođe majka i tačno je ubije kljunom u uho i nosi je u ptičje groblje. A gdje su ptičja groblja? Ptičja groblja su svuda po svijetu. Kako mi znamo da je ptica neka sahranjena na nekom groblju? Pa vidiš da je nema. Kad je vidiš da je nema, ona je sahranjena. Ona ne može da nestane. Ne može i sama od sebe, mora da je sahranjena. Hvala vam, hoćete li da sjednete? Ajdemo, ako... Ili ćete sad navoz direktno?